Wow, mermulian ti Pwuhng ko kasanet kaysa ka itungata lukayang way pakanan Pohnpei nan uyak pur kasanti kalimawat ranwat niyalam san wari silisak paran counter yakut kaysa kuno ranwat uyaran kaysa tuawan uyak pur kasantuat dalan kakan katlamota tabang katyan ang low way bang ulian tayo tiyo patuwana one paran apram the five speaker and uya low itungata uyak pur Lawan speaker dan kucing law dan bagaimana chance dah dengan sawas dan kubur. Kadang dengan wow nangsang sepuluh kumarar. Kadang sesudah juga disang sekarang kita pan kubur nangsang perbuatan sebenar. Kubur kalangan melel dan berapa cepat mungkin. Hai sukses jadi sebenar terlebih buat. Noong napatar po siya patuloy ng ko kasampal. Sujukit na ako ng siya ay rajan na kaporapor. Iwalian tigit ko sa sukset po sa pero paniran ko tinmalpatongkit sa pagmarang sa rawi ng kamera yung kakawait. Upanan kan uramoy sang hitsati. Lao sa kamsak sa top sa buwalwat ng siya. Limit sa karatorolap ng katawan sa Pwuhng sekartanan, lewat program mesuya kiu sekartan kami nilang katain tumungat kau sangkamo Jesus Christ. Amen. Kalangan Senator Governmental Vice Speaker Pahrek Lolo untuk tengah tasawul materi yakpur. Saya kagak kedua motai loy Pohnpei na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Absen Abram. Amen. Senator Kyuko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonse A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Isang mo. Senator Stevie J. Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Patumat may. Senator Denny L. Laden, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Tesua Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Amen. Senator Macari Miguel, Senator Sheldon G. Knapp, Lit ngay may. Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitro I. Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan esensial matay sa bulman ke quorum tayo kadlanan sa bulmatay uya kapur. Amawag magpura po yung kakulian tayo tiyo uya sa bulmatay sa karatan kapeng melet sa karan misik o kapeng lap tanggo pura nilap sa karan kaibuni o wawlap tanggo pura na raksogo. Wawlap tanggo pura ni syoko wawan ko sa bulmarlikan ko nalalang ko na kanyay ko. Waw dororong napalak kay Dibanian Tiyak, Momotso Government, National, State, Local, Wawan ke Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Caroline Movic, Wawan ke Siyong Kopong Labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy Siyong Kopong Koros. Wasak Secretary Tingol Wow, o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latorre, o Honorable Senator Koros, Langilang Samorokan, Oloisokan, Sirisokan, Sumasakan, o Langilangan Way, Kasampalakan, Mauya-Uliape, Nan-Kalariwat. Men Pohnpei kan mepateng Thailand Chamber nan kalal mastikin kalal rakat o men patawan pag Thailand neu penanan uya lam te uya purun ran wo tui pan pona si sabul matail floor leader Latorre o mapukaw ki kalaway Thailand uya lam te uya purun Kalangan speaker mo na ibang patpatway bil patwang kupurakan
kapkabung po tayo bagi kubur mao kubur sapakon ko masansal po naman tayo laloyang tanwat sa namao. Speaker kum kupuray tungal kay wow ang kakpato ang sapul mong patuyar nilang pangpuran ride. So by tigon Pohnpei Pelel wong kang common speaker, wong ki vice speaker, wong ki honorable senator kang koros. Tungalin ko wong lang samoro ko. Uloy so seriso so masakan lang kanat kan koros. Speaker bil membatong kamu wong ki kapinan win Pohnpei, honorable Joseph, karyong kapinan Mofik. Lapalabakan koros pa naratungal pali, pilwong ki songkopong kayo. Songkopong lapalap Nelson Joseph, yang songkopong kang koros. Naratungal kan koros pa naratungal pali. Ipilman wong ki ray lapalabakan koros na national level. Ay tungal ang bilkak melel wong ki ray men Pohnpei koros. Yang child. O pilman wong ki sapol mamay staff kan mayang ranwat. Speaker man sakara kupurmaok pramail chailanggak kapantela channel yung ranwat ang yakupurang ranwat. Chancellor mo kamagit na kaway din floor leader la Torre pag yutupan kamagit o mayor tayo bang kapantela sa matay wata wala tan channel kamuy floor leader la Torre. Kailangan speaker ay tungal wow sa palang tutuwa bang pramail. Speaker man sakara kupurmaon niya chailanggak rop sa pulmatay kalantar. O katiyan po na item po interrupted item standing come to report. Kariyaman. Chancellor mo kamagit o karyaman pan kamagit o mayor kartemen patron tayo lang katiyan pa an order of the day o ban po na si chief clerk. Standing committee report number yapki tuway sa kwalulayan rin sa Pwuhng mepet. Legislature Bill number Silubgil may sa Kriola ang sa Kumaw sang Salmigum Team Judiciary and Governmental Operations. Kailangan tayo ng kakatiyanan masa na ban report ay ban po na sa chairman and JN ko. Chairman Pahrek. Kailangan ko Mr. Speaker. Una iban baruan tabiyata kamu report sang sabun committee and chain ko kayo man baron sianggi tunggal sekretarian Pwuhng ban kuburan sama tayt court labalap bagi sabun makubur mau metak po naman child and marine ranwat one ko speaker one ko vice one ko floor one ko honorable members chorus will mention kian sung mau we tunggal ran mau ong John Wayne Pohnpei chorus Pohnpei yan men KAPWARESOU sa social media Pohnpei yo pinlan sabon waikan. Mr. Speaker, iman baron nga da kamagit tayo ngak masani standing committee report ng periyo po ito sa kwalo lebilan rin sa kwano sabon man kita. Tanjal kamagit na kaway din chairman and JN ko karos mo itong kamagit na masaniyay huwang masanisyo pag kamagit na po itak tayo bang katiyanan masanibyo speaker pa po na sa chairman. Kailangan ko Mr. Speaker arla buat memoromot straightforward pagi kawit ki momotwot tayo ngak paidila kamadan ko senet silum kilimay sa kriyaw lebilan risak lemau wegi mie iyangan kamadawat me bana pali inangan kamadan ko senet style ban palila aimet niorala kalangan speaker Tanjal mo kaway and chairman and JN ko miyatra masanibyo kamuy chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ningkak padang ay tungal chairman muawa. Maway tungal sekarang kaping kay po nawawan padang sa umang patuyan nilang. Ay tungal wala bangko po rumuan ko may vice speaker, floor leader. Ay tungal wautoro bangko po rin sanalay mo chairman at dukan kutsar senador Miguel. Nasa po afik senador Edwin. Nanapasok kaya chairman Arthur. Ay tungal wow melel bangko po rin kambakabayan o person tergang koros. Imen padang aja kaway din itong chairman mo awan wow kara kamagat malwot lang ka kritin di masen ben report kalangan. Tanjal mo kamagit tayo ng tingin masanibyo
Koros Pwuhng kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut Pwuhng Koros Pwuhng tala sabulman kita standing committee report riap kutuai sakwalu laban yari sakwano masani Pwuhng masani so kamagut Pwuhng tala sabulman kita report. Chief Clerk. Standing Committee report number Yapki to Isakwala and Risakwano Mepit Legislature Bill number Silubugil Mesakpayo and Risakmao Santa Salmui Committee Judiciary and Governmental Operations Kailangan sangon mo motor kailangan kakatianan masin ba Pohnpei sa Chairman Pahrek. Kalan ko, Mr. Speaker. Men baron kamagit kailangan masani standing committee report number Yapki to Isakwala and Risakwano. Kariaman. Kailangan mo kawait ta kamagutin Chairman Koros Pwuhng kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut Pwuhng kailangan kakatianan masin ba Speaker Pohnpei sa Chairman Pahrek. Kalan ko, Mr. Speaker. Nuwaw men baron taki pan kubur koros kailangan kapandalang standing committee report what ni mun capan matay session. Kailangan gagawin niya floor amendment me pan patayang bill. And kailangan patola tayo. Kariaman. Chan salam mo kamagut and Chairman and Jayan ko standing committee report riap kutuai sa tuwa laban yari sa kwano ang kapantala ni mun kalan sabul matay kalendaran ranwot. Koros Pwuhng kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut Pwuhng o report what kapantalar o ni mun kalendar and ranwot. Miyata standing committee Chief. Standing Committee report number Silubugila and Risakwano Mepit Legislature resolution number Yapki Silisaklula and Risakwano Sang Salmui Committee Health Kailangan kailangan kakatianan masin ba Pohnpei sa Chairman and Health Senator Ned. Kalanin kamu Speaker. Muna ibang pato ay men pato anuya itungal sakar misiklang kibuni wow kapeng o nga nilap. Pateng sapul mong imasanin kibuni wow lapakan me pato yun nilang. Nanwasan uya laman sapul men win Pohnpei winin ko kusanet kay sakiw itungal sakaran wow lapan kuprami. One ki Vice Speaker floor leader. One ki Samarokan, Aloysius Risokan, o Senator Scaros. Ni wamen patawan pata sa pulmoy committee Rosan Mao o uyat patawan uyata kamakit kailan uyala malamig standing committee report ng Besilipugi labinya Risa Kwano o sa pulman kita pagkariyan. Chan salam mo kamagutin Chairman and Health Net. Koros Pwuhng kamaguto masani Pwuhng masani so pwede kamagiti Pwuhng kailangan kakatianan masin ba o kumay kumpruin po na sa mga Chairman and Health Senator Ned. Kalanan kamu Speaker. Ibang patrawan pata sa pulmong committee ang Rosan Mao o OLEPE standing committee report number may patrawan sa Kadkadaur. Standing committee report what may tantong non-maluwat kamumata resolution number silip-silip-silu 11 yari sa kwano ni Aralap. And we are men kawit on mepan pagader tipso when we are men sawas on palikan metuwede palian Rosan Mao kamarain o NGO kan te paliti kan makaiden and netila sawas ni mongyong makalakad. Korong-korong uyawi may Mr. Speaker o Israel kan mauumon committee kayo isang FSM government alien campaign finance o administration ye kaunen taxation manaka po o pilamen yangi maininin kawewe ta pisitik wiyapekan pilkola lel me mon tipso kaweban pagater amat
essentialer tibsuta kay mo an pagkatertola on consignee te palime tokotoke apelben clearance pan kagera puelta memangay o essential o tete inangin sa wilma magkamitian Rosan Mao men sawaso kawait Israel meban mong yung makalagal men sawas and we are men kawait tong Israel o we are men kawait tong Israel me beneficiary te meban patroan paiki kalangan po ka and kag we are men kawait oralap ong Israel men ibang patroan kay raytong aulepe Tenting kami to report with filmen sakar kita me ira me Yemen me yang umon sa filmo kami ti Rosan Mao sapan kita kemudian question natin FSM government me pil patrang we are permanent part of the tenting kami to report with and kagan we are in Kuwait. Mr. Speaker, you want to kak koyak and no lepe report nambe silbugi leminal ratio ko no lukayang vice chairman or to kan and come to what and patangya o kaitar itungal sakarata mesotrita kalangan speaker Kalangan Pwuhng Chairman Ned mayroon kapatapat siyang Vice Chairman o Member in Health. Kumkupurin po na siya mga Vice Chairman in Health, Senator Louie. Kalangan main Speaker. Ang pagkita itong sakrataan wow, ang patyeng, kapag namin patyoer nilang kapurito, ang walwat, ay itong sakrataan wow, bang kupuramon main Speaker. Pwuhng Vice Speaker, Floor Leader o honorable members ko pachayang Israel kan mapachayang chairman kalario pepe yan sabi machayel uyala malam an men kabese ka tabalele me kawewe me sansal sangren chairman o esairer wasakan makoneng chairman kak mepe ong mepe tropoche o sangkorus me sakar kita ong malwat di ujung mele lari sangon momo iman kaptulong motion dio chay and reaching to masen pa Makamakit yung miya rak magkupurin po na sa mga Senator Edwin makawadan nila mo kamagat mamiya o bil Senator Carr kamuy Senator Edwin Speaker Patrang salung sakaratan kay guniyo wawlap na miya Netherlands can come first floor honorable member kan welcome me ang patrang nation around what nine chamber what o mas lagi Mr. Speaker may na Sansal Mao Sangar Chairman inonten resolution yo me answer what Sansal Mao trial na standing committee report with when Sansal Mao me initially resolution what songan lagi national government ong we have been waiver ong songan tipso magan we tipso in shawas the donation sang balikan magan kak shawas kita tipso kan maban sa was school limonuni o palitikan ari sangnan korong kan masih ketuan uyayangar kalian taxation may nasansaler me paliwat kawait me may ong intention in resolution niya tapin wait long may we have been the togo miya national government ong waiver ong sawaskan me pangkin lalang katray may nita me anana pen national government kalian taxation and kakaleti yay supporting documentation kan memang kasaleta wasa matipso ka katosang ya songon sawas o tame pa leltong trial
uya banda togwat ban tola o kapalta main songon uya pegay main custom ban situka kan shortcut ni uya ban tipso kan ya ban lel retail poyagi main biosecurity o song tay kan magin yang pitta tipso kan yang suna ban lel dong Pohnpei petra kan yan ka kan uya yang tipso kan but song tay kan me bangka katan sito yang parnan pilap lading petra kan kin uya po tipso ka ata kan miya tipso ma sito kan yang lel trail aplal tong trail are main sang ni iro main songon information kasampal tua tamat main konangan sansalang palikan makan receive songon donation ta sawaskan sang liki ya nan sansalta ma resolution with kita kang putailan ka address wasakan masutunok sansal nan uyaban waiver kan wa nagis kasansalela o ong rail kan makan receive tipso ka puka yamona rail pan o paliata taktan waiver moin ka wait mamie ong waiver kan estabilanan tipso kan lel sabot putailan tap process tipso kan nyanso magtay pan aletier information in tipso kan ya pan kokotong Pohnpei the FSM as long as the supporting documentation ban to one lel trail we have been clearance kakan uyaw pwede lel to lel sabot arma sab purur kita o kapantela tipsukan kung uya sawas moin tama palian custom and wave revenue bil kasaleda ong tipsukan me kinanana refrigeration ragan nantiang may talapo yagi ong arail palian storage o palian refrigeration dari ong song unikan magnanana refrigeration ragan nantiang apalita mas o release pwede patpato rail o wala moinong palian waiver Mr. Speaker and sansalta me palian taxation o revenue melal me we have been waiver dia main ita me palikan banana pain niya so metipsokan balal sabot ma rabang clear fesco PPA re main ita me men patpiang chairman o agis kawawa we have been report yung kailangan Senator Pwuhng bukan kapadapat misansal siyang kami Chairman ko Kailangan mo, Mr. Speaker, ay tungal wa sa pal bangko pura mo yung bangko kupurakan ko. Siman pa din nga di tungal chairman mo, chairman net, ang totoo kasambal wat. Kamay lalam, inangan totoo wat. Puan mawang kita ilman Pohnpei. Melel, ang tupsukan bagun patotong sawas nan palihan kamarayan, wasan mau, o magun patotong NGO kan, melel momotso kan o palitorol kan. Apalagi tatawag uya tatawagin kongong national government yang uya to kasantin ban ekis mau santama mi ay kamera la me koneng olele ran so bo mugiton sangan sawas pukat o palubukat uya lalawad law sangan palubukat uya totola pali men pag makakapadapat yang asukis nintuan at ibang katiyang nan kamanamantan resolution wood iray maging retire sa nansong bay veteran kan dan sal metotolar rail mo puro de Pohnpei sabi layangar kapalin aray kapuyakan kapu marasirupain ta kapu marakin katarado boygro mo sangar nanway na marka sang ni aray retire piligan padoto uya iran kapunat Porque de Meiti din kasantin tatok magmagad national government ang abol panirail aramas kasampal bukat. Ermay Mr. Speaker, menteri pangkuburan itu ngal chairman mau melal committee kamanamantan tatok mawat ankak yang aki amendment bangka percaya nilai federal kan nan resolution what ay tungal iran pagdag med may Mr. Speaker kalangan buri tungal yang semua kailangan
Chairman Carl Nieto, Masinabay Standing Committee Report. Commissioner Dawatwin. Well, Speaker, ngayon rame Central Bank Chairman and Finance yung kasampalyo mo ngayon kami kawit niya ang nilal tonto token ngayon tokada tonto token government na assign lang mas likin Pohnpei on yan sa maraban sa paltong sabot ha mo ito kawit kami tungan tonto token kami yung mo inong veterans Israel veterans kan nagsanga Israel tungol tura tong sabot mo insisita patuan lalwa saw mo in kami kaliwat kawit nakari mo in yesongan tipso kay mentate mo puede que personal in nature kara kiyang moin waydoro should apply up moin in terms of PA the veterans kan matan purotong tunto ya moin kalalapak anana wilang yaw kalian customs and revenue one time verify ma Israel veterans juga yan sa marabang purotong Pohnpei na tipso buka pangkaken waiver. Salamat. Chancel mo mayor motion ng rutong tumasam to kaya man ang may kuproban po na sa Senator R2. Daming problem, Mr. Speaker. Ay sakratan mo ako kapachakat. Nilalawantin common vice floro honorable members kang koro. Oh, yang akiray lakan mapatiyang kachail. May isang kapwat. Di kasampal kay out of report na pit resolution kasampalong kachail wen Pohnpei up. Kasama may sire Mr. Speaker mo sukan yang chailan parang-orang yang donor ka mo chail po kata yaw sambal din donor chail karong-rong ang rival sansal menang robota soche mo maanana te so chana no rambil kasaleta ko pura rail pero to peyan uchung uyaban point tax ak chail namin nagsambi rail sang la o bilew a business ka chai chana na bil karongay rail bo mo imbil niya ko pura rail ong uyaban song business iwawa ka business ka ba bil niya ko pura rail o mabit sangan kamamotan resolution matuwa chamet ay min tajeng rail kan makasalat kasalita iran report wot. Kailangan Senator R2 concern kasampal human ang may kuburag tayo po na si mga kamagit magkalang rutong timasan ba mapaita macho ak tayo bilkat-katlanan masan ba karos mautong kamagit katalang rutong timasan ba standing committee report sidupki laban niya sa kono masan iyay Pwuhng masan iso kamagit paitak tayo rutong tiyer masan ba report karos mautong standing committee report sidupki Temennya sa kono masa ni yay masa ni so kamagit paita tayo sa bulman kata standing am report silipugi temennya sa kono masalah report pan standing am report ay pan po sa floor leader latore kailangan speaker ay tumalwa ang tutuwa tabang kurang katkasampal wot speaker man sa karakuburmaon niyo tayo lang kakrop sa pulmatay kalantar o sa balian po na itong ng basic pa yung pilkalantar. Karyaman. Chancel magkamagit yung mayor Romeo Utspan kamagito kara tayo man patrawan tayo lang katiyang po pil calendar o ipan po na si Chief Clerk. Legislature Bill number Silbugi 162 line sa Kuno Legislature Draft 1 a bill for an act amending Chapter 11 of Title 42 of Pohnpei Code by adding a new section 11-1028.002 to provide for the Public Auditor's Office, expedient housing, and for office use, amending section 11-102.026
relative thereto and for other purposes, only karaoke sa kalawatawat. Kailangan talaga katiyan ang masilbi at may kupurabuhin po na si Chairman and Sab, Senator Edgar. Kailangan ko po mo, Speaker. Muna ibang patuon ulan sa mga kamting sab, ay gawin ito ng kipinipan sa kupuran molan wawon Pohnpei. Patuong wawon ko sa marlikan ko, naanalan ko. Patuong ki sa mga nangkanyay ko. Wawon ki sa balap koros na Kadkadaur Pohnpei ng palihan siyak, government umumoto. Iwawon ki ng Pohnpei koros na patunan kung kalalwat, ulitin kalal. Puranan malwat, ito nga wawon ko mo speaker. Patuong ki 5 floor. Ito nga pilwawon ki dugil lang siya. Patuong ki nos, nanapas. Nangkapoy. O patuong ki yung ay chairman kan. Vice Chairman kan, o kita legislature kan, o melon sa matay staff kan. Inin sekare malwat lain bukata LP nanti silibu ko wali sa kisyo lain kay sa kuno iya ko purgi o kati sa pulmantita. Chan chalang mo kamagutan Chairman and Sab, karos mo itong kamagutan masa ni Pwuhng masa ni show, kamagit pa ita. Try ban katiyan ang masa na to, speaker ban po na si Chairman Edgar. Ipatong kamera naman, LP number silip ko wali sa kisyo, dahil kay sa kuno, may tanlong, pagpagi yung masang public auditor, Pwuhng, dahil designate la palin siya po yung mapato, tulon year, na patpato ni square meter, wali po wali sa kisyo. Ang kakpato yung office ko por ang kaktatong kiyang office dahil ang kakanapali ray makin rananin tatong ki ang patpato tatokwa sa kisyo mabang patpato sa mas likit at patpato sa Pohnpei ay ang kakanpato kayro nan im pato nan piling sa buwan imagarata ipatong sa correct trial salin kupurma o kamanala ni wadawat karyaw tekan tiklang wadawat Karyaman. Kailangan na nabas nalay ki kawewan kamutan ko sunod Chairman and Sab Edgar. Miyadra masin ben kamutan ko sunod mas sulara sansal makamagut yung miyaya kailan na tumiti masin ben. Paros mo itong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni So, kamagut pa ita, tayo itong tiyan, masa na ba ng kamutaan ko sa natsilip ko, wali sa kisula, biniyari sa Kuano, LT1. Pag yata ba ang katiyan na karyaw kayo sa klan, watawat, tayo ba ang usus, ningilo, iban po na sa Chief Clerk. Senator Abraham, Senator Abis, Senator Artui, Senator Carr, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Iron, Amen. Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Amen. Senator Liganet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Pahrek, Amen. Senator Simon, Senator Simla, Senator Simram, Madam Speaker.
Kailangan insansala yung webo kon masabal matayo issues meto ko kamutan ko sa net silip ko wali sa issue le banyari sa kuno LT1 issues A riya kriyaw o sa to mawang ran wo tay kamanalar kamutan ko sa net silip ko wali sa issue le banyari sa kuno LT1 niya to kamutan ko sa net pan full calendar chief Legislature Bill number Silubgil may sa kriyaw line riya sa Pwuhng for file. Kailan kakatiyan ang masinabin kamutan ko sa network ay baan po na sa Chairman Pahrek. Kalam Mr. Speaker, padong rinta kamagit hanggang masani kamutan ko sa net silibugil may sa kriyaw le banal. Lord, Kung ba nangyada motion hanggang file kamutan ko sa net silibugil may sa kriyaw le banal recycle mo. Kaya man. Tansa na mga magkamagit yung miyaya tayo ng katiyan ang masinabi. Karos mautung kamagutan masaniyay. Yay. Uwang masanisyo. Kamagit po ita. Ribable po ni Chairman Chayan ko. Kalam Mr. Speaker, the meta motion tayo file kamutan ko sa net silibugil may sa kriyaw le banal recycle mo. Kaya man. Tansa na mga kamagit sa Chairman and Chayan ko. Karos mautung kamagutan masaniyay. Yay. Uwang masanisyo. O kamagut pa itar, kamutan ko sunod silub kulimay sa kriyaw, labang nyari sa klimaw, trial file lang rangot. Chief Clerk, miyadre bill, pan, pwede sa ansal ma-report delay la o ibon kalendaran rangot, ay pan po na si floor leader. kailangan speaker ay tumalwa ang tutuwa tabang purakang karo. Speaker man sa karo kupurma niya tayo lang kakrop sa pumatay kalantar o katiyan doon. Item ng paisak limaw yun. Resolution kalantar. Kaya man. Chance lang mo kamagut na kaway dan floor leader, pwede miya utupan kamagutok, try kat-kater po ng basic limaw, iban po na si Chief Clerk. Legislature Resolution number FP Silisa Kilula and Risa Kono Legislature Draft 1. A proposal for resolution addressing matters relating to the waiver of the imposition of import tax duties on the contributions of medical, educational, and public support supplies that are being donated by caring charities, church associations, and NGOs which are so essential to the well-being of our most vulnerable citizens, and addressing the means by which our national government can most effectively express our nation's appreciation for their unselfish and generous contributions to the welfare of our nation for adoption. Talagang katiyan ang masin ba ang may pupuruin po na sa Chairman Ned. Privilege may Mr. Speaker. Ang makupuruin po na sa mga Chairman Carl Kamuy. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wasa bal, bangko puro mo yun, bangko puro ka, Boros. Ngayon, ito nga Chairman mo, si kinalban na muna ipagkita, privilege. Sabi, isa karamisig bangko puro na ito nga Chairman o Melel Committee. May Mr. Speaker, pwede kita talk with, we have to talk in pag-pag-iw. O, sangon to talk with watermet, agdakin sa bulman ko banaso mo, pagkala na utayang ananakan, may Pohnpei tayo nintuan ko pura tayo, may santinan resolution. Ong sa matay national government. Tapi, pwede yan sa umawad, angkak may mayang kitkan kasaleta at iran kapatapat nan masen pen report word ansyawan kak may-mayta o tatawad kapan dalawang niyet kapan nantiyan ko na bata floor amendment meban padang kamutan resolution word ikam kamelelege mautan eu kawai tananen yang aki rai veteran kan weki repurpurator April yang kabal ipadungan mamiya ko sa nandiyan mamuita taxation resolution what pagpagi uya bentatakuan kag mga isang tama niya niya tayo pa na-identify palubo ko magtay ka sa balgi kami lang marabil manuwa ni ki okay ito nga pagpag may Mr. Speaker ipanuwa ni ki
kuburan na itong chairman mo, chairman neto, Kasantin Committee. Kailangan may Mr. Speaker. Speaker, kakomal din siya. Kakomal din siya. Motion kakomal. Magkupura Dr. Yu umiyak Thailand Kamal Lebanon Pohnpei
Tay sa baler kung nan sa matay uyakpur oy ban po na sa floor leader la tore kalangan speaker ay tumalwaw sa parin tutuwa tabang pramal speaker man kapung di rokan mo essential na nang so matulog kamal oy man patong ta kumagut taylang ka katyang nan masan pan legislator resolution number pisilisok silula binar priyasakun chan salamo mo kumagut mayor koros mo dun kumagut masan ei o masan iso kumagut po itak taygat kat nan masan be niente iran kapadapat sang senator gan kamu senator net Kailangan kami speaker kaya sa balay tunggal sa karanwaw kapenggiran kawit kapatapat ong tunggal sa karata aralap mepit report ira kasampal kay sansalata itunggalan ke kapeng ira ipuneng mimen patawan sa kargita pa ang sansal nan record kayo lapalap riyamen mawumon sa pulmamo kamitiyan Rosol Mao kasalatan essential me veterans me returning ta proportosang nan pukoan Pohnpei nan Way of State Payo and FSM RL Tamaraban Patrowan at tax exempt imera sa kargita ira karya may reveal sa kargita Israel metatok ni MPC kan NFSM MPC ni ansa merbilban sa Bali to Porto nan EU state payo Israel tipsokan pil exempt ibamba drawan itimet dugayang kupergan Thailand mailan kapatrayan tamak mail kakan kapatrayan pamai trarera ibamba drawan yata kamu Thailand atapt kamata resolution maso Thailand kapandala pen itarala imet niarala Mr. Speaker kalangan Chairman Ned ban po na sama Senator Simon kalangan kami my speaker kung katong kubura po yung tak tuliyan ay tubag sa katak tipuniwaw sa purmamesay sa lemon siyang ramot punang milel dan malwad yung wanting kami vice speaker aga po floor leader lang kasampal kan koros yang kot na legislature sa piyo ang raposedo kan koros kaway po big sa mga staff kan my speaker kemudian pok magre masari yang sawat inangi kita ilan katarlan kotin katarlan FSM tax and customs porangkak with medical donations bakin padutong Pohnpei ay mauni popil uksol sukulat ng tuwan tayo sa mga melan epit medical donations bakin padutong sa Israel NGO kan ketumia sa mga organisation kami tu UNFPA WHO Israel juga kata rodo ari kami sainsan ng korong-korong miya siya tapo putup so buko miya yung waivery so ito Philippine tax ap kami sainsan ng korong-korong rano ime so ito kapasa so ito kapasa sang FSM tax and revenue mapit sang intipsokan ari mong yung resolution mamiya ang kade imposed duty the tax on donated medical supplies medical goods ab nang korong-korong kami tipil tawlaw share sangin pilwiyapan importation koy okay pit ne luk masani Israel kan me patulay ang sampayo retire pan proso pilmiyot aral personal artifacts koy for sto sa pisongkan Israel kan me kim patula tatag ni embassy in FSM Ligi Republican Prodamia tupusaw pero nanduang kasalatan liyo me o all mo Pahrek Pwuhng kamiti miyo pinuwa yang pararanan kusinad me miyo ang sagot hap ime syuta miyo magdahil pa ang katarala Pohnpei State pagkatarala truck chairman when specialized training
Dr. Patola Samparia o Beslu Paintas Tosa Tupso Abe Niatan Proto o Patuan Tua Kababuko Utarapan Taxi. Mia men Pohnpei merambukat Rebel Patulian Tatok United Nations Retired Rebel Proto Narapan Proto Utarapan Taxi. Ari ay tungal matmataw speaker men Patuang Kawit Nakitail so kunong Taularo Apalima for a specific the focus of medical donation, the medical donation and medical supplies. Nakitail ut Patuyang Muri Will Kapitong yung resolution may pagkikita lang kapatayang songgoy listing in Israel palikan may eligible ang tax-free niya tating Proto Pohnpei. Pero even patuan ma-show ko no kita lang purmaw sa pulmang kita met pagkipit medical supplies o kangang FSM Tax and Revenue Obil Pohnpei Rebel KAPWARESOU Radio program po mauni abe education ka kuya wagit pa siya din sa dogbukat kita ele main cenggo de is Kadkadaur la kawit lang resolution beban kapatayang irokay magtay mamasaninan nan listing queen kan patpatupat eligibility and duty free ang sobrang prolong ito at FSMTC Pohnpei ay met may man kapatayang masan pan resolution ko sa palwat kalangan ng komong bayan Kailangan Senator Simon, mamawal ba po na si Chairman and Chair ko? Kami Senator Pahrek. Kailangan kong speaker. Iman, patuan to na yang utong resolution would. Iman, aleta kawit. Dan sumpungan mas, parut. Niya, tundagan mo mo choke mabahan. Pagkatarpas yung nansampa. Dari, himulan dato, kinyak sakis ko yung rail. Dari biar teks tong yo itak ogma iba nister kuam dawai o sakiskan makoyang ye yang wata-wata yang nan sama rail pagpagam ikak iban suatu poin pergi wajib siang sakis emenal cakawit Aran biar dia macam ni nak kawit iban pola sama Senator Simon. Kailangan speaker muna iban patuan ay tuwan at mataw to position o resolution word ya kabungkiyang sa madal po rong ranwot jadi maur chongkor ay tuwan sa tanwa ang komi sa speaker floor leader o honorable members corruption inanang kasambal tinangan maurun resolution word tinay tungal matmataw ang kawan ni reke para siapa kita ambaruan memocho ayuksik niya maslam bantu eri exemption dan tipsiukan te chongan meram patuwal lang to anane detecte ang kakmau uyeban abali memocho isu to discriminate memocho abutai mangin dan sampai memaslam Pwuhng momon narail mokit emau, mauru narail mokit emau. Awi pentetong kan menguyawin dan sampai ramukat, kirail mobil uya, keram, keuyawin song turun me kakapali, maur me ban shotu mau. Eri me ban action, uya ban screening, uya ban apali, tipsukan me ban patuwal long to ananen ni, korete free amuri agtai nela. Ay may min patuwan. We have been accepting tipsukan te we have been to talk process and padam line tay ban siya kadail mo. Ito yung siyang kaya abut puro tong trail. Rail. Wasang kapakapakan maragin tarugila ray kapakaplala pam memilal. Ito siya yung muna tay ban screen. Pisi siya magtay miyan dan siyang level caliber ng kak screen siyang we have been to talk kan mamaslam kagunuya me. Inanan lal warail matmataw me. Raunan inanan koyak. Rimin patuan tu siang bukat. Wah, ada momon mau. Amuri agdai logi lah. Kalangan speaker. Kailangan Senator Simon, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasabal, tungal sakar misik. Kolo-kolo ito may kamera level kanina yan ano yung resolution mo niya.
Sunana yang karawar. Kepuakan makin pilpado tu kaitan sangat je tuan wap. Mebilkan padu tu pos tu. Ranwat saya mangi wan kepuai laut. Nan kosantin kepuakan memukit pos tu. Nabil tipso masa depan net lah berpekatan tu. Sansal me pronangan dalam rio buki abilkan pui men Pohnpei chocho kan patola post to parai perene kan kata-kata rai kau ari my Mr. Speaker utan KAPWARESOU ke melel resolution mawat apni niya ban mo ketiar anu ya tatakeo ibisura non kapor ki resolution kan mo kata rawa ngapesan resolution tabayar kay kataraway sota may ako troyayan. Magtayabang ka mawat pagi pitata ananin men Pohnpei an ka kauteta anan kan koros. I KAPWARESOU kaway din itungal chairman and kamarayan chairman simena. Pura dahil takubukupuram niya sa magtay masa ni momotso kay mama sanita pras o kadlik. Ang sumaban magadiar ni sangon momwat nintuan ruwasin pasan ng kosanet kay sugak nek menya momotso. Amo ini magasampal paliyo pan wiyalan tiyo Pohnpei anana register. Momotson Muslim yu pada Pohnpei up to the register and sansal merasuya momotso meleliu. And Pwuhng dan Pwuhng rail kan makin kita pada wanta licenin sangan momotso tua demet. Ramai Mr. Speaker imen pagin pan kuburan itungal chairman mawo melel kami tu kasampal watch. Kata aku tengkak Pei mas puan yang aki kawitin Israel honorable senator ka makasaleta arraiman pateng. Ay so mau kita tahu kesempal wada Pohnpei dai dong national government. Kalangan mai Mr. Speaker. Tansal me kamagitiu miya talan kapandela LR number kisri seksilu lebnya riese kono LT1. Weki kawait kan mesansal mamiya floor amendment an kakan pateng. Koros mautung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit paitar LR number kisri seksilu lebnya riese kono LT1 kapantalar oban papasan floor amendment kan ituan kawait kan mesansal sang senator kan. Masular kemudian resolution calendar ay pan policy sa pulmatay floor leader lator. Ang talangan speaker ay tumalwa untuk tuwa ta bank from kat kasampalwat. Speaker man pron sa karok purmaw niya. Sa karok purmaw dahil lang kakrop sa pulmatay calendar pron sa paltalampan item ng paisa ko yung standing committee report. Kariyaman. Chancel kamagitan floor leader ta kawit talan sa paltalapan. Order of the day yung standing committee report. O pwede kamagituwa miya ay man patrawan talan sa paltala o ipan po na sa chief clerk. Standing committee report number upgrade to a sexual and race of Pwuhng mepet legislature bill number silipil may kapayla and race of now council standing committee judicial and governmental operations. Talan kakatianan master ng report ay ipan po na sa Pulmatay chairman NJN ko chairman Pahrek. Kalangan ko Mr. Speaker. Kamagit tayo gak masani standing committee report siya begitu isip tu oleh bila raise kono. Kariyaman. Chancel ang mau kamagit and chairman koros mautung kamagito masani ay Pwuhng masani show pwede kamagit ay pwede tayo bang katianan masani po may kupurin po na si chairman and chabiyata sa Pulmatay mamasan pen report. Kalangan ko Mr. Speaker. Itong alwaw karoon bagian kak tutuwa depan kuburamay. Yaralap Mr. Speaker. Inangan kamu madawat ya irasilu kayu appointment procedure on for the public land
tenor, for public land trust. Kariyaw disqualification criteria o kasilu tenor and portwat. Dan robotwat kabrotom ban kubramail kamutan ko sanat silubugil may sakpayo ni ugitaglar uyalar T1. Kami di recommend irabugat kayo kabina ba sa bulman gi ran silisak and kak submit nomination Chirabang Pansang January and Par in our term. O submission kan iya Legislature nan maluwat o Legislature Chirabang Act o nomination submission mamiye and kak sansal me nomination o kailangan o kabina ba nanay idiyat o waliyab. Dan kamotawat bil paruan me iralkan mesitavanga yang uya board ye yopsing kabina member legislature judges or state court director or administrator kan an executive dan kamamata memiye nabil patang yan sum Israel port kan ban malam the meeting after the quorum Israel ban sudah kale poin Israel Israel sudah conduct business official business bagi sudah quorum and yarala Mr. Speaker Iban Baron utu wasaksit o Iban Baron Pwuhng kamogit dahil ngag masani floor amendment silbuki sisak walu pebil dari segono kan ngag kaunsak kita gelagan koros ay baruan sakar kita ni alam Kariyaman. Saya ket nan masih ben standing kam to report yep ketua sektua le ben ya ri sekono. Mieter masih ben standing kam to report yep ketua sektua le ben ya ri sekono. Figure Kami chairman an offer floor amendment number silbuki sisak walu le ben ya ri sekono. Point of information, my Mr. Speaker. Saya ket nan report. Kami chairman Kailangan, my Mr. Speaker, regional wow. Imed-imed daw point of order ay pada one point of information. Saya ket nan report. Ariman Secretary regional chairman wow. Saya ket yang nan pila tatago mo. Kailangan, my Mr. Speaker. Kariyaman. kailangan mieter masih ben report. Motion closed, Speaker. Saya salang mau kemagit yung mayor. Koros mo utung kamaguta masani ay uang masani so kamagit paita tayo tengetier masan ben standing come to report koros mo utung standing come to report riap ketua sektua le benyari sekono masani ay uang masani so kamagit paita rok tayo sabulman kita standing come to report riap ketua sektua le benyari sekono kami Senator Michael Ay tungal sa karmis guwaw ang warang pulis sabol mamu amu tungal me peita ito ang pangkubur mansang kapranut ibarawan wawon kin kamu vice floor komba kabayan honorable senators karos mansang maray na ranut man speaker ibarawan walian ti kit ko mawalian tuwin kitiyo man pagimumot kasambalwit and kakasamo amanol kasampal and win kiti ye one paron ay saya toses man pagita lang ka kasamo kayo labay kailangan man speaker kailangan Senator Michael pag yung mulian try tiyer o po na si Juan Paron ay siya
tosit so kalanganin wan baron pagiyam kakyang Pwuhng uyak puran rangot. Masulal point of privilege ay man Pohnpei supplementary floor leader. Kalangan speaker ay tungalwang tutuwa ta bang from Vice Honorable Senator ko Koros Melil Binman Niki el kasampal ko wan baron tosis yay nampeng telur mebilyam patong supplementary yelamalam kasampal ng rangot. O minsan ko burmaon niya tayo langkak supplementary kalantaro leo sa paltiyan po na itom ng paisok tayo ipil kalantar. Karayaman. Diyan siya lang mga kamagutin floor leader. Pag utupan kamagutin miyaya, Rayman Patrawan, Thailand katiyang po ng basic payo, ipil kalantar o ipan po na sa chief clerk. Legislature Bill number Silupgil, Mesa Byline, Ray Patimao, Legislature Draft 1. A bill for an act amending Chapter 1 of Title 42 of Pohnpei Code relating to the Board of Trustees of the Pohnpei Public Lands Trust and for other purposes ang nikiriyaw kim seklang watawat. Dalam keketianan masa ni baik bangpo ni Chairman dan Chairman ko Senator Pahrek. Kalangan ko Speaker. Muna iban barawan taulay man piyay ito ang sakar misik pwede. Ito al maaliyad siya yang ito ang naong may isang rangot. Iban, kita kamagit talaga masa ni kamutaan ko sunod na basilbugil may isang payo na banilal konsak lamang. Karayaman. Diyan siya lang mga kamagut na kawit ang Chairman, karos mo itong kamagut ang masa ni Pwuhng masa ni show, kamagut pa ita, tayo ang ketianan masa ni Miya masa ni Chairman. Kalangan Mr. Speaker, ibaruan me karos sa bulman kaya siyang umawan katarobo. Bagi tipso bukat baruan ng kokon ayo ay baruan oralapi. Kamutaan ko sa natuwat, paano ko tala title pa sa kriyaw ang submaterial Pohnpei Code. Kusay lang qualification criteria on board and land to know land trustees. One river and I puko o ma kabinet sutaban uya puko anan sugan makilitan ang kusunod ay rail kan mamomot rail puko kan ban mela ran silisak moren tama gilitian ang kusunod. Unian Sumaraban meeting Iraiban Chutuka Kalapuina Marish to Quorum. Yarala, Mr. Speaker. Miya masa ni kamutaan ko sunod. Mr. Speaker, Mamon Short, I meant for one offer floor amendment Silipuri Sisakwalo, Lebunian, Isakwano. And masa ni sa kulman dito. Karayaman. Kamagut yung miyaya tayo bil ketianan masa ni floor amendment Silipuri Sisakwalo, Lebunian Isakwano, nan masa ni bill calendar. Karos mo utong kamagut masa ni o masa ni show. Kamagut pa ita, miya masa ni floor amendment. Kamu Senator Pahrek. Kalam Mr. Speaker, ikapeng kawait kan koros me ibaroyan kami duwat. Kamutan kita glawat sansal me ita port me rail renta tok shombar silu. Ame kamutan kita glawat ban magtay ban sa pulman kita rail term ban payante administration may tiral tao. Wawa kamarability tanal lukope Chairman Governmental Nagir, aray term bin Nagir. Ay met ni Oralap, kalam Mr. Speaker. Kailangan Chairman pagkawawan floor amendment, pagkupuruan po na si Mas Senator Ituan. Kailangan Speaker ay tumalwa. Bo Speaker may kita magtaka formality. Imen address may technical issue yun ang floor amendment.
Chan sana mau pek yu jalan komal Lebanon show, jalan komal Lebanon show. Ay komal Lebanon show.
Kupuro sansal magtay-kat-kat nan masan ng floor amendment. Miyete masan ng Mr. Speaker, Kamu Chairman Court. kailangan Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko puro mo yaw, bangko puro kan kores. Induan kawit pa nun, magtay sa bulman, kira kasambal masang Honorable Senator Edwin, Mabit Kramer, o kawit pa nun, miyay kami lang, i-charge lang kakatlam mo tayo. Laro po kami, Mr. Speaker, ay padya nga itong chairman mo, kamakit tayo lang kakatindi, masimban floor amendment, silubukisi sa kwalula, mangyari sa kuno. Masalahan masan ng koros mo kung kamaguto masan iyay. Uwa masan ito kamagut pa ita. Rujugdiyo masan ng floor amendment silubukisi sa kwalula, mangyari sa kuno. Koros mo kung floor amendment masan iyay. Uwa masan ito kamagut pa ita. Tayo sa bulman kita floor amendment silubukisi sa kwalula, mangyari sa kuno. Miyete masan ng kamutang sunod. Kami Chairman Chen ko. Mr. Speaker, Iman barong yata motion turn rejang ti masin ban kamadang kusanat na basilubgi na may siya payo tabilan sa klamaw ito wana wak tagla. Kaya man. Chanchala mo kamagut koros mo kung kamagut masan iyay. Uwang masan isyo kamagut pa ita tariting tiyer kamutan kusanat silubgi limay siya payo labanyar iyay siya klimaw LT1. Pagkita ang kajianan karyaw kem seklan watawat asabul matay rule may require duplication ban selti o iban patrawan makamutan ko sunod silupkul de basic payo labanyari sa limaw LT1 uyalar LT2. Pagkita ang kajianan karyaw kem seklan watawat kay ban usus nyengil o iban ponisit tutlet. Senator Abram, Senator Abis, Senator Artui, Senator Carr, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Iwan, Senator Joab, Senator La Torre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Senator Simula, Senator Sindram, my Mr. Speaker. Kailangan ang sansala yung wabang masabul matay usus meto ko kamutan ko sunod silup kilimay sak payo labanyari ay sak limaw LT2 usus riyay sak A o suto mauwang ranwat ay kamanalar kamutan ko sunod masular kamutan ko sunod pan till calendar ay ban po na siya floor leader Lator. Kailangan ng kami speaker at tumalawang tutuwa tapan. Purakan. Terus Igar pramay purma ungkak niyo kay langgak kamaldi sang niyo kubur ko sang balong ranwat prong sa pali ng malwat ni saptek tukaw. Kaya man. Diyan sa mo kamagat yung mayor. Amo na iban po na siya kamagat kan chanceler sang floor leader. Miya pa kayo sang chairman kan? Masuto pa kayo sa chairman ka na iban patrungan pa kayo yung look yung mapatutong speaker pagpagkakita si visit sang Israel Pwuhng land grant na napasam chancel the land grant in non-region in Micronesia may Marshall Palau o napasam pagpagkakita si visit na kulak riyaw o pagpagkakita kakak speaker o senator kan koros melel chairman kan engka kan pagyan right kalau si visit what bang yaw nan chamber
Oi, men pagag Thailand kat pasang, o makak, tay sa paal pa na clock riyaw, Thailand kasamo, i-ride, land grant in Micronesia. Masular pakair sang Senator Kan, Koros mautum kamagut mamiyak Thailand komal di sang uyakpur o sa paal pa na subject to call, masani o masani so, kamagut paitar, kalangan ng kupur Koros o sabul matayin uyakpur arer, o tayo bang komal diya o subject to call.